Om Swastiastu. Gatra himasaba muali kecunduk sarang pamirsa sarang sami, ring rahina nemangkin nemunin rahina Budo manis, tanggal Masehi selai Desember warsa kaletali 24. Sarang titiang imade Joniarta, durus biar sayang gatra himasaba sejangkap nyani. Delegasi Universitas Pendidikan Ganesha utawi Undiksa ngemolihang Jayanti Umum ring Parikrama Temu Budaya Nusantara kaping 13 Imbasadi. Jayanti puniki kepelihang sawusan ngemilatin makudang-kudang pecontokan sane kemargiang ring Universitas Gajah Mada. Universitas Pendidikan Ganesha. Kadi asa puniki kahanan delegasi Undiksa ritat kala nyarangin parikrama nguningayang Jayanti ring Parikrama Temu Budaya Nusantara kaping 13 Imbasadi. Parikrama sani kemargiang ngawit tanggal 11 nyantos tanggal 15 November warsa kaletali 24, delegasi Undiksa sani kasade oleh Prodi Pendidikan Bahasa Bali, Presiden ngemolihang Jayanti Umum, sawusan ngemolihang Pat Jayanti saking pacentokan sani kemargiang. Inggih punika Jayanti siki pacotokan pagelaran budaya lan video dokumenter, Jayanti kalih pacotokan video TikTok resep makanan tradisional lan pacontokan mendongeng. Lianan ring punika, delegasi Undiksa teler ngemolihang Jayanti delegasi terfavorit sane kepilih selami parikrama punika kelaksanayang. Ketua delegasi Ketut Teguh Virgiawan Mausang, kira langkung wantah polegala abulan, sane preside kaanggen nyayagayang makudang-kudang piranti miwah kriya, sane jagi kaanggen ngamilatin parikrama punika. Persiapan delegasi pacang berangkat ke TBN UGM punika kawitin saking pembentukan delegasi ring bulan Oktober. Delegasi punika keambil saking semester 5, semester 3, sareng semester 1. Nararis wenten ring lomba KTI punika penelitian dan di Sekatung, Kecamatan Kintamani, raris video dokumenter punika ngarianin prasi, raris wenten lomba TikTok punika sane ngarianin masakan, ngarianin naskah saking lomba dongeng, ngarianin cerita saking video dokumenter, raris ngarianin esai ngararah sumber-sumber nyani asa punika. Nggih penampilan titiang boleh Jayanti pindah ke Jayanti Umum ring TBN Temu Budaya Nusantara ring UGM punika pastike sampun bangga pisan duaning Preside makte nama bahasa Bali Undiksa ring UGM kenten. Yang indik komentar Tuaji, Nikis Tuaji sangat mengapresiasi dan merasa bangga dengan adik-adik mahasiswa sane sampun Preside mikolihang Jayanti ring Imbasadi ini wau pelaksana yang di UGM. Nah niki sampun nyiknayang irage di Prodi Pendidikan Bahasa Bali niki sampun komit kira darasnya state irage menunjukkan kualitas ke termening mengabdiang mangde mahasiswa state malih nincapang mengejar DJ kelemahan irage ni dereng Preside bakatang Jayan tene gitu. Gatrai himasaba nguningayang. Pamirsa, wantah kadiasa punika gatra himasaba Presiden nyarengin pamirsa rahina nemangkin, dumagi Presiden kecunuk malih ring gatra himasaba selantur nyani. Titiang taler sawitra pangremba gatra himasaba, ngaturang suksema antuk kuratian pamirsa sinarang sami, saha ngelusur mepamit. Pina kawasanani ngatur puputang titiang gatra himasaba rahina mangkin antuk ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Ngiring Statera Jegang Basa Sastra Miwah Budaya Bali.